Kani gadega Patisi TV. Hene kasngi kan riu trik unopra. Kawai na kiseng san pertai ke jela ke bedairu ke seng riu lom ke bala khamrem ke United Democratic Party. Hak jeng kendo barkinong pertai ke buat ke jela. Kalai tho ba kani keseng kan pelan ye kimat rekam jungka ni ke manifesto na ke benta kani ke election MDC steng samoi syake HADC. Ke ban salong shen hak khatlai tarik menta ubnai. Ya kani lapan benar do Presiden Jong ke UDP u Dr. Don Kuparoy hak jeng kendo barkinong pertai ke buat hak yang sa jong u. Kadao kalomba haka general election ka parti la penmi ialah ka jong ka manifesto but ka manifesto bonsin lada kanunu ka parti kamyo ya kam single majority ka manifesto ka susa kuntum dan bala menteri kam ya kam manifesto jom kinunu parti lakade ka assembly election lakade ka district council election ne kanunu election ka manifesto jeng parti unsin kasusa untuk jula ban pentrikam lada kita ke parti gemyo yang majority te kumbalong menta ngitip kani datang ka by election jongki ndrutliki konsensi naka ke HDC bat ko wina hills baru ngitip ia ka position hapo district council dingi ke HDC na janji hilsu ngitip ya position ngitip mando balit ia ka isi hapo district council teladangi penmi makna ia ka manifesto ru kan shlongtang ka repetition ia ka manifesto ka barim dungi ka bangla penmi khasau tenat raw ngong habom don ka manifesto kami pa ka jingkeli ke ki issue kiba phi kum ka parti phin yeng ka kum kini ki by election pada yakren ki issue dis council ki don sibun ki issue bere bene kren tenrai namat bakade by election nya bene kren kat kum ka jingdawa jung por kai ka jingdawa hakum kini por baru ngitip ya ka confrontation apden jung ka district council bar ka state government ngitip ru lembaga confrontation jom ke district council ban state government lawan ra hadu ban penkela yika tu kaniki an kibere bat ka prevention of disqualification yaki MLA ban kami ke jingkeli bale lawan ra yika tu ka amendment yika tu ka ak jom ka assembly yuni kadau tun rai kalom ban penbor yaki MLA ki babat MDC bakin resign na ka jinglong MDC Baka target di siya kaday yaw ba pensikan berusia. Kajing modur na balada baru ke MDC including pensikan ba pensikan. Resign na kajilong MDC kabamod automatically ladon kajing kala yung CM Police Council. Daka ain hapo ka code pangitip daka election commission kala ay kituka clarification baka MDC post kamlay ka post of profit na kamta ki MLA te uba pensikan une kung u MDC tenrai ki MLA kiway part kumna parti jungi Congress bat HSPDP ngay mat kim kwa ban shim kari sa por ama kiting yodu ka jolong MLA nakataraw resign te ka jingkali menta kami nginele kumno hakani ka by election he hakajing sneu jumi nangleng party hakum ni ke por ka main issue ka bangide pan yakren kalong langin pen klan ya ka district council da ka bangi penne yang ni CM bile persya ya ki tmu jong ka state government ban ong no ya ki resign yolong MDC ne ngin kersan ya kajing le state government ngile discuss pai kane hapo ka party bat ki babun ki ong ba ka UDP hakum kane ka por kade baning ka norim bangin pengklan ya kane ka set up kabadon menta po district council kabamud ngide ban pengklan ya UCM kabamenta tika pil yung hegi pai pa klong shake that ladang ikwa ban pengklanya di council
ngide panele shwa ne ya u ba penskan kemusiam bad na baro ki biale hakane ga by election de tang ka UDP bad ka khnam ki ba kershania ka isi jong u ba penskan ka pamut ni shau pai ba ado kwa ba khwanya dis council ki kedan tang kawai option pakata palong eda kinjit ya ka UDP ne kinjit ya ka khnam tenai kali jaran khat baro ni tip ladang idu jor ya ki kandidat jong ka UDP bad ki kandidat jong ka khnam ki kandidat jong ka UDP ki khamana khman tina ta daw isngo ba ka pil yung yamanta kalong ba ki pai ba kin soba ban ai jing kersan ya ki kandidat jong ka UDP khnang ba ngila ban pun klan ya ka isi ke belam da upa penskan sim Kani Gadega Pati CTV.